Muri Bungabunga Ubuzima y'iki cyumweru turaganira ku bikoresho nsimburangingo n'uburyo bibasha kuboneka muri Afurika. Isosiyeti igitangira muri Mozambike yabonye uburyo bwo gukora insimburangingo ku bazikeneye mu gihugu. Ishami ryabonye ryita ku buzima OMS riburira ko umubare w'abarwayi ba Cholera wiyongera mu mpande zose z'isi. Ikindi, umubyaza wabigize umwuga yakorewe ibirori yabyaje ababyeyi impinja 12,000. Izo nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndabaramukije Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni igikoresho cy'ubuvuzi kandi gifasha abantu bamwe kumva ko bafite ibice by'umubiri byuzuye. Insimburangingo, urugingo rwakorewe gusimbura igice cy'umubiri cyaburaga nk'ukuboko, ukuguru n'umutima. Igice cy'umubiri gishobora kubura ari uko umuntu yavutse biturutse ku mpanuka cyangwa se ku burwayi bwatumye icyo gice cy'umubiri gicibwa. Abenshi baciye ibice by'umubiri mu buryo bwo kuvura kanseri, diyabete cyangwa se izindi ndwara. Hari rero abantu baterwaho igice cy'umubiri hagasimburwa icyo umuntu yatakaje. Ababirebera hafi bavuga ko bimaze kugerwaho mu gusimbura ingingo birimo guhindura ubuzima mu mpande zose z'isi. Byose bifite ibiciro bitandukanye uhereye ku bito kugera ku bihanitse. Ikindi kandi abantu bakorerwa insimburangingo zibakwiriye kandi zijyanye n'ubushobozi bwabo. Cyakora hari benshi badashobora kubona izo nsimburangingo, barimo abo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. OMS ivuga ko umwe gusa mu bantu 10 ari ubasha kubona insimburangingo akeneye, n'ibindi bice ashobora kwifashisha bitewe n'ibiciro bihanitse, kuba ibikoresho bidahari cyangwa se abantu batarateguwe bihagije hamwe n'ingamba. Reka rero tugane muri Nigeria turebe uko insimburangingo zari zarakoreshejwe, zakusanyijwe, zirimo gufasha abana kongera kugenda. Madamu Christophe Chibu, umubyeyi w'abana babiri w'umunyanigeriya, yababajwe n'uko umukobwa we Beura yavukanye ubumuga bw'ingingo budasanzwe, abaganga bakavuga ko ukuguru kwe kugomba gucibwaho. We n'umugabo we babanje kwanga kwemera ibyavuye mu isuzuma, ariko baza kwemera kuko nta yandi mahitamo bari bafite. Madamu Christophe yashinze umuryango Irede Foundation, ubu maze guha insimburangingo amagana y'abana muri Nigeria ku buntu. There was no one sharing their story or saying anything about, having a child. Nta muntu n'umwe wasangizaga abandi inkuru ye cyangwa ngo agire icyo avuga ku byerekeranye no kugira umwana wavukanye ubumuga hanyuma ukuguru k'uwo mwana kukaza gucibwa. Rero icyiza cyari kinshishikaje mbere y'ibindi, nifuzaga gusangiza abandi inkuru yanjye. Ahari yenda hagira uwundi wakwibona mu byambayeho, hanyuma muri make ndebe uko nafasha abandi bantu. Bazit Kazim na nyina umubyara Mutiyat baje ku biro by'uyu muryango kugira ngo apimwe akorerwe insimburangingo ye ya mbere. Vuba aha araza kuba umwe mu bagenerwabikorwa b'uyu muryango, abo bita Irede Champions. Nishimiye kwakira uku kuguru gukorano, nzagukoresha nkina umupira w'amaguru, ngenda nkina mu gihe hari aho bantumye cyangwa se njya ku ishuri. Kazimu yavutse adafite ukuguru kw'iburyo, akaba yagenderaga gusa ku mbago, ibyagize ingaruka ku burezi bwe n'ubushobozi bwo gusabana no gukina umukino akunda ari wo mupira w'amaguru. Avuga ko ukuguru gushya ni ukuvuga insimburangingo kuzamufasha kurushaho kwita ku masomo no gukina neza n'inshuti ze. Hashize imyaka 12 mubyaye. Uyu ni umunsi w'ibyishimo uhebuje yindi kuri njye, kubera ko ntigeze na rimwe ndota ko nabona amahirwe yo kumubonera insimburangingo. Ndishimye cyane. Umuryango wa Christophe kandi unafasha abakuze cyangwa ababyeyi bafite ubushobozi bwo kwishyurira insimburangingo mu kuba bazibona. Atanga ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'amahugurwa mu myuga iciriritse ku rubyiruko rufite ubumuga, akanarufasha kubona imirimo. Madamu Christophe yizera kuzabona ahantu hagutse ho gushyira ikigo gitanga amahugurwa ku batekinisiye bakora insimburangingo hamwe n'ikigo ngororamuco. Nibihe bibazo, imbogamizi abarwayi n'abaganga bahura nazo mu bijyanye no kubona insimburangingo muri Afurika, kandi n'iki gishobora gukorwa?
muganga Victor Anokamo inzobere mu bijyanye n'insimburangingo Abuja muri Nigeria araduha bimwe na bimwe mu bisubizo. So looking at the amount of road traffic accidents that we have, diabetes, cancer, vascular diseases. Urebye ubwinshi bw'impanuka zo mu muhanda dufite, ukareba uburwayi bwa diyabete, indwara zibasira imiyoboro y'amaraso no kwivumbura k'umubiri, hari abantu benshi baciwe ingingo muri Nigeria. Rero ni ibintu bisanzwe kuba habaho gukatwa rumwe mu ngingo. Ntekereza ko ikibazo gikomeye iyo bigeze ku bijyanye n'insimburangingo ari icy'amikoro. Niba ukeneye kubona insimburangingo nziza bizaguhenda cyane, kandi abatakaje ingingo bose siko babasha kwishyura izo nsimburangingo nziza. Icyo natekereza nuko hari iterambere rihambaye mu bijyanye n'ikorwa ry'insimburangingo natangariye, ari ryo ikoreshwa ry'imashini rikoresha ubwenge bukorano na za robo muri ibi byo gukora insimburangingo. Iyo hajemo bene izo mashini mu gukora insimburangingo birushaho guhenda, ariko kandi ubuzima bw'abatakaje ingingo burushaho kugenda neza, kubera ko hamwe n'ubwo bwenge bukorano insimburangingo yawe izabasha gukora ibintu busanzwe utari bubashe gukora n'ingingo zawe. Birenze guha umuntu ukuguru gukorano, ahubwo ni biba mu mitekerereze ya wa muntu, ndetse ibitambutse ibiri mu ntekerezo z'uwo muntu nuko uba urimo kumusubiza mu mimerere n'imirimo isanzwe ya buri muntu. Ariko kandi insimburangingo ntishobora guhinduka 100% nka ya ngingo umuremyi yari yarakuremanye, ntabwo yaba nkayo rwose. Ishami ryabonye ryita ku buzima WMS rivuga ko habonetse abarwayi ba Cholera uyu mwaka, by'umwihariko mu bice bikennye n'ibiri mu bushyamirane. Ibihugu byibura 26 byatangaje icyorezo cya Cholera, kandi ku kigereranyo kugeza ubu abantu bapfuye muri uyu mwaka bikubye inshuro 3 ugereranije n'imyaka 5 yabanje. Inzobere zivuga ko Cholera yakwirakwijwe no kurya ibiryo no kunywa amazi byanduye. Hagati aho, abayobozi muri Sudani bashyize impunzi mu kato mu nkambi ya Al-Tunaiba mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi ni nyuma y'uko abantu 3 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende, bigatuma umubare ugera kuri 17. Abategetsi bavuze ko babujije impunzi gutemberera hanze y'inkambi, kandi nta bantu bashya bemerewe kujya muri iyo nkambi kugira ngo babuze indwara gukwirakwira mu karere. Mu kwezi gushize, Sudani yabonye abarwayi b'ubushita bw'inkende mu murwa mukuru Khartoum no mu ntara y'uburengerazuba bwa Darfur, iy'amajyaruguru ya Darfur n'iya Kasara. Ubu noneho turi muri Mozambike, aho inshundura zo kurobesha n'amashashi byakuwe mu nyanja byageze ku Isosiyeti Biomek igitangira, ikora insimburangingo yifashishije ibintu byari byarakoreshejwe. Ibindi kuri iyi nkuru. Yatwawe n'urukundo afitiye ibidukikije ndetse no gushaka gufasha inshuti, Marta Wetera yafashe umwanzuro wo kwifashisha imyanda ivuye mu nyanja ngo agarurire benshi icyizere cyo kugera ku nzozi zabo binyuze muri Biomek, uruganda rukora insimburangingo zikozwe mu nshundura zo kuroba ndetse n'ibikoresho bya plastike byajugunywe. A ideia da Biomek surgiu quando infelizmente amigo muito próximo. Igitekerezo cya Biomek cyaje ubwo inshuti ya hafi cyane yakoraga impanuka y'imodoka, hanyuma akagorwa cyane no kubona insimburangingo, hamwe bitewe n'ikiguzi, igihe bifata kuzibona, ndetse no kubona iyo serivisi ubwabyo. Ariko muri icyo gihe hari n'ubukangurambaga bwo gukusanya imyanda ya plastike ku nkengero z'inyanja muri Maputo, hanyuma dusanga hari igisa n'icyuho hagati yo gukusanya ibi bikoresho no kugerageza gushakisha icyo bizakoreshwa. Ntekereza ko ariho byahereye. Mu guhindura inshundura n'izindi plastike zakusanyijwe ku nyanja agakoramo insimburangingo, Marita afatanya n'abandi bantu 11. Urubyiruko rugura ibikoresho mu mashyirahamwe n'amatsinda akora isuku ku nkengero z'inyanja. Wetera arasobanura uko akazi gakorwa. O processo todo inicia quando temos acesso às redes de pesca coletadas no mar. Urugendo rwose rutangira iyo tumaze kubona izi nshundura zakusanyijwe ku nyanja. Turazifura, tukazitunganya ndetse tukazinyuza mu mashini.
imashini ihindura izi nshunduramo indodo arizo ibi bikoresho. Nyuma rero zinyuzwa mu ruhurirane rwa porogaramu zindi rudufasha gukoramo izifite ibipimo nyabyo, hanyuma tukaza kugera ku nsimburangingo dusohora twifashishije imashini ya mucapyi y'ikoranabuhanga ry'ibyerekezo bitatu. Ikiyongera ku kuba zikorwa mu buryo bubungabunga ibidukikije, insimburangingo za biomek zikorwa amasaha 28 kuri 28. Uru ruganda rumaze hafi umwaka n'igice rushinzwe, kandi kuva mu mezi 12 ashize rumaze gukora insimburangingo 500. Raporo ya Loni y'umwaka w'2021 ku bidukikije n'ihindagurika ry'ibihe igaragaza ko plastike yihariye 85% by'imyanda yo mu nyanja ku isi yose. Ku myaka 14 Malawi yishimiye umubyaza w'umwuga Charity Salima wabyaje abagore impinja 12,000 ntihagire uwitaba Imana. Ibi ni ibintu bidasanzwe mu gihugu gikunze gupfamo ababyeyi benshi n'abana bakivuka. Inkuru irambuye. Ni saa 2 mu gitondo cyo kuwa mbere, ndetse Madamu Charity Salima w'imyaka 63 y'amavuko yageze ku ivuriro rye rya Achikondi, yiteguye kandi yizeye kubyaza abana bafite ubuzima bwiza. Benshi mu bagore batwite hano ntibabasha kwishyura ikiguzi cy'urugendo rwo kujya ku bitaro bya leta byo ku rwego rw'akarere. Iri vuriro ryafashije abagore bakennye, ribaha serivisi z'ububyaza ku buntu kandi nta mpfu zigeze zibaho mu myaka 14 rimaze, biturutse ku buvuzi n'ubwitange bwa Salima. Kuva agiye mu kiruhuko cy'izabukuru, avuga ko yatekereje gukora ikintu kigamije gushimira igiturage cy'iwabo. I have stayed in this community for such a long time. Maze imyaka myinshi nkorera abaturage b'aka karere. Rimwe na rimwe bazana ababyeyi nijoro bashaka ubufasha. Ibyo nkora mbifata nk'umuhamagaro. Kuba ngeze aha nuko hari ababigizemo uruhare. Ubu rero nibwo buryo bwanjye bwo gutanga inyiturano. Nk'umunyagihugu uba ugomba gutanga umuganda wawe bitewe n'ubumenyi ufite. Njyewe rero nkora ibyo nshoboye kwita ku babyeyi. Ikigero cy'abana bapfa barimo kuvuka muri Malawi kiri ku mpfu 439 ku bana 100,000 bavutse. Naho impfu z'abana bataramara iminsi 28 bavutse zikaba ku bana 29 ku 100,000 bavutse. Ariko Salima yabashije kurenga ibyo byose maze abyaza abana 12,000 nta n'umwe upfuyemo. Ivuriro rye kandi rikurikirana ababyeyi batwite ndetse n'abamaze kubyara. Tokozani Fili, umugenzuzi wungirije wa serivisi z'ubuvuzi ukora imirimo inyuranye, hamwe nk'ushinzwe iby'imiti ubundi nk'uwandika amakuru ajyanye n'abarwayi, avuga ko benshi mu bantu ivuriro ryakira ari abakene batabasha kwiyishyurira ikiguzi cya serivisi zo kubyara. I work as a volunteer. She needed someone to run around for her. She had no people to work with at the beginning. Ndi umukorerabushake, yari akeneye umuntu umugoboka akamuta umutwe akeneye. Natangiye gukorana nawe mu mwaka wa 2018 igihe yafunguraga iri vuriro. Turafatanya n'akazi dukunda, twakira abagore benshi ndetse n'abaza gusaba inama bitegura kubyara ni benshi. Ivuriro rya Achikondi akenshi ribeshwaho n'inkunga z'abagiraneza. Wahoze ari Perezida Madamu Joyce Banda n'umwe mu bantu bafashije ivuriro rya Achikondi. Umuryango Freedom from Fistula Foundation na kaminuza ya George Western College nabo bateye inkunga iri vuriro. Salima ni umubyaza ushimagizwa cyane muri Malawi. Naha dusoreje ikiganiro cyacu Bungabunga Ubuzima cy'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwafashe uyu mwanya mukabana natwe muri kiganiro. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi, mwegerejwe ry'Amerika kuri wa@radiyo.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Twitter na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.